baby gotta love me. Other nigga gotta love me. All over stretch. You can see how stretched it is. Look. And this is a small one. So this one is for size L, large. Munuambala large size, you can have this one. I don't know how come this one is survived. Size large. I'll see. There's someone who needs this chain for her. So I have blue and this also blue, but not really dark blue. This is also large. Where this large came from? Someone was looking for large and they didn't have it in stock. So surprised there was large here. And they didn't know. So in any size large, size L. So this is really equal in these. So guys, my jeans are $30 to $35. But after COVID, we were having discounts, so each jeans is coming 25 US. Looking nice. Thank you. Mite madani byiza mashakazi uri muri shop yawe. Banaje guhasaringa mwabantu. Aho nzazira i Kigali nkazaza nigendera iwanjye nitwariye amarejero n'ibindi gajikuzi budaje guhasaringa guys. Ninyabona hagije ayo naje gushaka ninyabona sata. Oh gosh. Iyi kanzu nayo iri quite unique. Ni umukara. Ako sinibindi aza kugura atakana umuntu ashyiraho telefone. Iyo bakari hano nkazize mpindukiza nkabereka byari kuba byiza. Inyuma ni black hole and then here it has pink flowers. But original TC, the material is amazing. But this one is available in small size. And then I have this one, guys. Ikanzu b'abakobwa mufite amakaye. My gosh. Ikanzu ni nziza. Iri stretch nyine iyo yambaye ku mubiri iba nziza bya cyane. I can call it like a bodycon. Hanyuma hasi irasatuye, designable kandi rimira ukuntu. So abantu banini iyo bayambaye iba ari nziza cyane nuko buri mukiriya ku bakiriya bose baguze kuri iyi banze ko mbafotora ntabwo bashaka amafosinga. So I'm sorry for that. So nayo ni Dusani. I have Dusani collection here in mixture. Kubera ko nashaka kuzanira ibintu icyarimwe guys. So ikanzu, I have this color. Also have a color, which is amazing. The color is so shiny. It's the same, and this one is quite like small. I don't know how to imagine. I didn't have size of this dress for me. Otherwise, I love dresses like this. Kwanza ikanzu ni ifite amaboko maremare. Murabizi guys, imyenda amaboko maremare kunihenda. Hanyuma kuri iriya kanzu ifite top bisa. As you see, noneho nkagira na sweater. This is the sweater.
Umekuja wapi official sia? Sijali hujapotea baba. Don't worry. Icyifuzo cyane nshaka gutwara Range Rover. Actually, just squeeze already. My Range Rover is in the way. They were calling me here. I'm going to see. Abasana bati imodoka y'umweru bazanira umukara. Ariko rata nanjye ni ikibazo. Shaka imodoka ariko imbere. So mbona imodoka nshaka imbere muri salo ariko ntibihuze inyuma. Ubwo rero nibategereze Valentine y'imishire mbona imodoka ashaka. Ngo Range Rover. I used to drive Discovery. And that's why I'm going back to the range, because I know if I wasn't still mine, actually I have amazing life before I become celebrity. I was good, my things was okay, and now I have to catch myself, creepy, very creepy. Abana b'ibisangwa niki nk'ubu ntabwo waguriye ikanzu niba if you know your mom style, niba uzi mama wawe style ye niki, ntabwo wagura agakanzu muri dusani ugaha mama wawe nka surprise kweli. We have two colors here. Mama ndakukunda, mama ndakukunda, hey. Uskuni ishati ari nziza, ishati n'aka gashati kakagurira mama wawe. Yesu Kristo, ishati ni nziza, none ifite no hano, iyo yambaye hano niba ari umuntu ushoboye gucereza mama. Aba mama bose iyo bambaye zino shati, I feel like I wish mine was alive. This one is really, really, really beautiful, very beautiful. Yes. Siku mingi yake leo nimefungua mlango. Niambia. Najua hivi. Nimemwongelesha hivi na kesho. Umempesa? Kesho. Sawa. Kwa sawa lakini. Niko sawa mimi. Wacha tuone Mungu bora tufunge tena. Sasa Mungu tena. Najuaje alisema? Alimesema ikienda kupanda. Tutafanya. Ndio maana sasa hivi naanza kufungua sasa. Asante. Barasha kama faranga ya rent walai. Ariko abantu b'amafaranga bakomangana huku na akomande. So guys, iyi shati ifite kala nziza byatari, reka nshyire kamera inyuma. Kuri kamera urabona kala yayo, it's much more blue than telefone imwe yayigira umweru kuna. Iyi telefone yabaye itera. Siko telefone zihenze singiye kubabeshya. Amatelefone ahenze ni meza ariko amwe ni ukurikimana bitubona ya cheap. Ariko telefone twa make tugira kamera ukumirwa. So
ngo hano mwabibona neza noneho ifite hano igitambaro cya cotton. You see blue but cotton somehow. Imifuka ifite udufuka tubiri imbere. So ni ishati nziza cyane guys. You can buy this for your sister, for birthday gift. Yeah, actually iyi shati yonyine ni $20 guys. It's cheaper. $20. Can you imagine? Look. I brought this one. Izi shati iyi ngiyi nari nazisanya ari shati $300. Kubera ko guys ugiye kurangura ibintu ugashaka ibya make nyine urangura ibyiza ariko utwara byinshi baguhera make. Nawe ushaka gutwara ishati 10 muyirangura nk'amadolari 50. Ushaka gutwara quality nkingi ugatwara nk'ishati 10 imwe urayirangura amadolari 50. Ariko iyo utwaye nyinshi nyine deal is mad. One more thing guys, huh? Unaona nabere mikobo inikunda. So, izi nazo rero zarakunzwe, excuse me. Yeah. So, iyi trimming nayo, as you see, this is a Dusani, but this is a size large. Ni large guys. Dusani. You see? So, iyo wambaye iyi rero, ni ipantaro guys. So, hari abantu b'abaturage mutajya mumenya fashion. Ngo ipantaro iriho amaboko ibiki n'ibiki. Of course iriho amaboko. So aya rero ni style yayo imeze nk'amaboko iyo yambaye, especially kuri babantu mwambara imyenda ikagira ibisambusa. This is topic number 1. So witugira amaboko yawe gutya nanjye nyanyambare no iyi nuza mfiteho umukara wayo, mfite umukara wayo kuri. See? You come later clean for me my shop. I buy soda for you. You. Sorry guys, uyu mutipe ukora hano muri moro ni ikiragi. So, hari igihe nibagirwa mba nzi ngo ni ikiragi ariko arumva nkibagirwa ko ari ikiragi kitanumva. So, izi ngizi ni kowe zimwe muzo nakuye Dubai guys. Izi ngizi nazikomanze yari order. Iskoboyi nabi amakote y'ama jeans ni kampuni imwe nazikomanze muri Pakistan. So from Dubai to Vietnam, Dubai again, and I have to find this and then I do my shipping. Gusa nyine izi nazo ni nziza, very straight, high waist and straight. See? You wanna see, this is how you see the trousers. So you know this smaller style. No. Iyi panaro y'abakristo. Iyi panaro idafite ikintu icyo ari cyo cyose aba ari panaro y'abakristo. Zanjaye ikintu gifite amashusho cyangwa
hano iyi jipo iyi jipo nagira ngo narayipostinga iyi jipo nayo ni sawa ariko yambarikira iyi nayo ni dusa so ugomba gutera ipasi nyine imbere hano ya inyuma irasumbana urabona ko designer zanjye zirezi zaguca my friend kumajipo santa usonyamo n'abakobwa mu mapantaro makobo y'imita amajipo reka da ngo ufite utuguru duto sinzi ngo gutya na gutya why just put on your things and just go ugomba kwambara ukaberwa guys sibyo mashini y'inyuma kurukana akajipo ari keza ku muntu ufite hips then high waist ibaza ariko nari nambaye urabona ukuntu naba mberewe reba ukuntu naba mberewe walayi kubera ko kari high waist yararubura zizagushingire rero muri guca ko bafite sitire zabo z'amamiliyoni sitire zanjye zizaguca kandi ubu urashoboye kuzigura izo muri guca rero nawe urabizi ujyayo ukareba tugataha kandi wanjye ni ukwambara ukababwira uti dusane utashaka kuvuga dusane ukababwira ni Gucci excuse me hey so abantu mujya mu bukwe excuse me abantu benshi mugiye mu bukwe no gukenyera ukagira gute eske party mu bukwe birthday anything ijipo nk'iyi wayipulaye reba iyo jipo urebe ukuntu ishashagirana ariko mutabonye Rihanna yambaye ngo ntimwayigura ariko mwana we je murangije si rero hari akabanga ngiye kubibira mutari muzi sibyo nujya ubona Kim Kardashian yambaye umwenda yapostinze cyangwa se yagize imyenda y'abasitari myinshi niyo bajyana mu mapati hari ababa bari nyine mu birori kuko baba bayiguze yanabahembye ariko nk'imyenda myinshi babona ku mafoto myinshi kampuni iragenda ikamwishyura ni nk'uko ubu ngubu navuga ni wenda ndacuruza n'iki nkaba nagenda nkabwira Kadibi urambara uyu mwenda upostinge wenda umuhe n'amafaranga cyangwa se niba kampuni yanjye ikuze n'iki just for free yambare cyangwa umuhe n'amafaranga runaka ariko awambare awupostinge niko kazi so akenshi ya myenda mubona abapostinga ntabwo ariyo bambara mutabareba kenshi bambara imyenda yabo myiza my friend nk'uko bagenda bakagura inkweto za design iyo bazishaka barazishyura ariko iriya myenda niyo mpamvu uzabona umwenda umuntu arawambaye ubone n'akana kayawuguze mu mujyi usanga bambaye ibintu bisa ngo Beyonce aracyambaye ngo kana karacyambaye ibyinshi barambara yego hari n'abahita bakora kopi y'ibyo bambaye ariko akenshi babyambara bari gukora marketing urumva mbere y'uko kopi ijya gusohoka nyiri imyenda aba yacuruje kuko nawe arawudoda akadoda agacuruza yiwe agahita avamo kimwe n'uko hari abadozi hari amadizayina nzi nkangahe ntibashobora iyo bakoze umwenda bakoze nk'umwenda kima akawambara biba birangiye umwenda bahita bawureka ntabwo banawucuruza ntibanavuga ko
wabo baraceceka kubera iki kubera ko bari high class umwenda wabo ni wambarwa na Kim Kardashian bahita ubacika kubera ko nk'ijipo nk'iyi niba iri kugurishwa $15,000 cyangwa $20 Kim Kardashian akambara urumva umwenda udahita ubacika urumva so akenshi rero uzarebe hari na nuza yiwe buriya Kim n'umugabo we Kanye West yakoze imyenda agomba kwinginga Kim atumva bare ntuze gupostinga uwo mwenda kuko iya posting nta mafaranga ubona biba birangiye nibande bazizaniye look reba muri urukweto ribara ushobora gushaka urukweto rw'ibara nk'iruka rubura uru rukweto ni niyo look ariko reka nkubwire guys Vietnam ntabwo bakora fixing nuko mutanabibona byanditseho urumva ariko nyine do rurashashagirana ni quality yayo n'irihe noneho ruri comfortable nizamwe hanyuma nishyize mu nkweto ndende mukibaza ati mba ngendane ziba zoroshye iyo uguze inkweto originali ziba zoroshye burya nk'inkweto za Gucci nziza cyane ariko rugutino kumanyo rugutino irakujya inkweto zimwe za rugutino nzikunda kubi ariko reka mbwiyo nzambara niyemeje nkavuga yes I'm going to do it. So guys, this shoes is just $50. $50 you have your shoes here. Very light. Isn't it shoes kuri DHL kugira ngo zizabe kilo? You need like 5 pairs or 10, I don't know. They are very light. I'm gonna tell you another thing. Uru rukweto naruguze online a lot of money. Noneho nsanga size nagimwira kubera iki naguze size kuri website y'abanyaziya then ndeba ninjya kurucuruza n'ubundi ntago nagaruza yanjye. All baby gotta love me, all the nigga gotta love me, yeah. Got my hits maker, I'm a hits maker. Got my hits maker,